Sanibonani wey'ngane zakwethu, akangenibele laphinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili i-Radio Inkezo. Mina igama lami ngumfeza ngithuthunga ngakho malo bathi ila sibona amagumede phansi wamhlaba lengane ngiphuma khona iy'ngane zakwethu. Ukuthi mhlambe usemusha ngizophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare bese uyangilandela ku-Facebook @Radio Inkezo. Wey'ngane zakwethu-ke udliwe nembeze wazi wathi khona ingane emva kwalapho nyamalala umlisa wasengiyolezana emhlathuze okubika ukuthi kutholakala ingane uzana okuhle ekhumalo wada kuyona le ndawo yasemhlathuze kuDumisani Makhanye village opposite eChakalaka store. Umlisa-ke la unimbona esithombeni ingane itholakala kuRonda ngaphansi kombhede isithule noma-ke ungaziwa ukuthi-ke kunezitolo zokuthi-ke ngathi-ke uqale wathi ukuyenzakalisa edlwengula laphana-ke wasephetha ngokuyibulala. Lo mlisa kutholakala kwenye izindawo zokuphumula la bezama khona ukubaleka isimo khona engwelezane. Ngaze kwethu uzona indaba engicawathi laphana nazibona ey'nkundleni zokuxhumana udaba olihamba phambili, udaba olubuhlungu kakhulu uma ngabe kukhulunywa ngey'nsuku zokugcina ukuthi-ke azikho ezinye iy'nsuku zokugcina izo lezi ingane zakwethu. Uma ngabe ubheka le ngane isencane kangaka laphana-ke ukuthi-ke ibisencane ngempela ingane uma kuthiwa ine-6 years kwazwakala-ke kuthiwa-ke kuphume namaphosti ey'nkundleni zokuxhumana bafuna ukufunisa yona ingane bezama ukuthi itholakale lapho-ke kodwa-ke ingane beyidukela emzini wokamakhelwane la khona-ke bekhidnetshiwe kusho ukuthi-ke ufike wayidlwengula wasekhetha ukuyibulala-ke bese edliwa nembeza laphana-ke wasesho ukuthi ingane kuphi wasezama ukubaleka-ke ingane zakwethu. Udaba olubuhlungu kakhulu lolu ngendlela emangalisayo kodwa-ke siyathemba laphana indima yomthetho okanye ingalo yomthetho izodlala indima yayo laphana-ke nokungasasizi lutho iy'ngane zakwethu ngoba sikhuluma ngento enkulu umphefumulo wengane encane uhambile futhi uhambe kabuhlungu ngendlela ebucayi laphana. Ngane zakwethu indaba ezibuhlungu besinilethela zona phambili wey'ngane zakwethu-ke. Nibe nosuku olumnandi niziphathe kahle niphephe kuphi nakuphi la nilale khona njengamanje. Ngane zakwethu sengiphuma kanjena nge-last born kodwa-ke ngiyathembisa niyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwe-video elandelayo. Kwenu nje ukuthi nisale nisubscribe nibe nosuku olumnandi nisiphathe kahle ngenithanda khona.